Nyandiara toi penendive, ha nendive avei. Marandu pona, Nyandiara Jesucristo rehegua, San Mateo mombe haisha, 21:33 al 46. Opavave, horomomba egua sun deve Nyandiara. Operamo Jesus hei umipai ruvisha quera, ha Israel mia kahara querape, peten karai inda ye, onyotura ka e peten paraltu ikokuepe. Omongorapu, ha ujapo peten pileta, vino ujapo hangwame. Omopu'a avei peten sovrado upegui, oi hangwa omanyava, ha onyangarekova ikokuere. Upeikatu o arkila, ha onse o ho momuru. Haungwa he upe paral uyepo o haara, vino uyejapo hangwa. Upe pepe ubiyara o mondo hembiguai querape, o yerurevo upe shupe o putua. O mi o arkila vai quekatu, o yeitu o mitembiguai ari. Pete ime heta o inupa, pe ambuebe katu o yukahikwai. Hapembo hapu ha o yapi itape o yukape vehikwai. Upei katu pe uviyara o mondo hetave hembiguai quera, ha oikohese quera o mitenonde o vaqueisha. Ipa hape o mondo ta uratepe, he iwi ipua pupe, shera upeko o hendua rahikwai. O he shavo hikwai, pe uviyara ra upekatu he ihikwai, kova uviyara tahina, anga tuva o manovove, yayuka, ha toputa nyandeve kovu. Ha uyei tuhi ari hikwai. O bueno hepe kokuguegui ha uyuka. Upe Jesus oporando, anga pe uviyara o uvove, ba epa peye o Japone hangua. Hai hikwai shupe, o yuka pai tevarani ko omiteko veahe. Upe katu o arkilane iyivu ambuepe, o me eva arava shupepe imba eva. Upepe Jesus he ishupe quera, na pene mando ai ayeni andiyara ni emehe iha. Pe ita omboi kewa ekwe umi oga omopun ava peva ari ko anga onimopu atupa o. Peisha o Japonyandiyara, hanyande yururiai yahishavo. O pevare ha EPM, niandiyara reino, o yepe ata pendehigui, ha onyeme eta omi o Japo apenyandiara rembipota. Ha oimera eva onyepusangava, ko itare, o pembaetene. Ha ho aramo pende arikatu, penne mongo ipaitene. O miru isha farisea quera o enduvo pecaso Jesus o mombe uva, o isha qua hikwai, he se quera heiha. Ha o apresa semo ahikwai Jesus pe. Non animainde hikwai o kuhiyegui o pavavewi. Oye eniko Jesus rehe ha e profeta ha. Nyandiyara Jesucristo nye